piano. Oh, collapse, oh, piano. I'm a piano affidato. Una voce un cabaretto. Il violon italiano canta, una chiesa che giocare. Baptizo, sei con una capce, si compagna, essendo a proprio. La tua capce, senti che un buon amore, mi appagana. Sono disanda, si fa che me vai, capcia, fanno la piano, sento la mia poesia. Lekker vrijdag mensen, lekker vrijdag. Hey!
mense. Ngikhumbula ngisengaphansi. Impilo yayinanoya, kwafika izilapho. Ngathi ngame ngizuma, ngaphakamanga amandla akho. Ngahamba phezu kwamadlela aluhlaza, noma izitha zibambene nami. Awusuza ungiyeka wabala. Uphefumulela impilo, wangivulela izinqambo. Ngaphansi kwesandla. Lekker Vrijdag! Ai, 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 ai. Ai, Jaimo! Lekker Vrijdag! Zaka, zaka, zaka. Lekker Vrijdag, mensen. Lekker vrijdag, lekker vrijdag. Ai, 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 man. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, man. Ai, suka, man. Ai, man. Ai, suka, man, ama. Ai, man. Ai, suka, man, ama. Ai, ai, man. Suka, man, ama. Ai, man. Ai, man. Ai, suka, man, ama. Ai, man. Ai, man. Ai, suka, man, ama. Ai, man. Highway! Gimme, gimme, gimme! You pack on me! Ay! Sukume!
Frederick Mense. Bitsa basadi ba nyetswe le ba batlang lenyalo le banna ba lona. Babitse. Hello guys, hello. Mari ke potsa tsele re mare munno wa kanya ke mamosadi ya kanyalala le munno tjena. Tja gona tsele re mare munna kanyalala le mosadi ya kanyalala le November ebe o tlanka. Ke gona le tjejolo ke tshotse le tshole ra ikho. Ha ona mosadi ya kanyalala le hlanya le. Reteng ke gola ntse le tshele ra khona ha ona mosadi ya so bua ka nyana la le ntatuo le tla tshuwa lona ka tsatsi le le ke nnete. You are so fun. Ke nna ke o rata pop di se bon rata ke le jwalo mamkhulu organizer mamkhulu etsa mkhulu ngizaze ngempela umkhulu angibomkhulu mina angomkhulu ngiyakuxela hle amalehle mbalenhle hamba lahle ngomkhulu mina untate athi ari untate athi fire ke kopa umpona uyinyale namruti ore umpatla ke le tsela ngwana go gae ore umpatla ke le tsela wena queen ore amare ke sho guys una le batho ntse ba ra una mothakanyana le November ke sho tle le tshole ra keko umfazi obhadlileyo ai tse tsona ayo la dula fatshe shebelle wena lebu o tlele tore botsa potso tse thata ha re interview mo ke dipenti tsa ga mantse tlela gore botsa dipotso dula fatshe shebelle se ka la tore botsa di nonsense ka rote ke interview mo ha re interview guys hello mare ke shontle le ra una mothakanyana le November keko ntse le tshwa le ra keko o ka kumfunda umfazi obhadlileyo ongachata ngalo akanyala le November. Yay Jesus o sale moruti a hlele botsetsa mo botsa bo mmalona tlela botsanna o sale moruti tsa mo botsa mmao ena iyo hle a ile siko tswa ho yona ha ore ena iyo tswa ho yona o swa ka o matlek kapa phone tsa nna di kgone scrolla ke tsela tse tswa le di microwave phone tsa nna di tswa le di microwave o rekile microwave ya 300 o bo so thala phone ho to customer so phone ya wa e kgone scrolla fuck off bona butsana mama bentsa bo botsa bo malona hore ke santse ke le moruti ka pa jwa hey guys arbe kam davas le atwa ka la bohlano re ka mdavas bana le dipotso ya bo malona le botsa bo malona ene nna ke ntatalona tso bo batlang bo ntatalona le ba botse dipotso ha le sa tsebe re le ba thola ka bo ntatalona ngolang khumbule khaya fuck off honna fuck off ngolang bo nta khumbule khaya e tla lo thusa go batla bo ntatalona a le qetile le lo ba botsa dipotso le gawa le nna fotsek fuck Vitlo ke tsaka ruti ke interview ka phone ya ke theketse yona e twire ena le festere tse ka tse tharo tsa di triangle phone ya ka ke ena di triangle ya le festere tse kgolo le tlompotsa dipotso tse ngata mo le jole ke ruti ke tle o lona mo again tata lona mo tsa bo batla bo ntata are you a pastor fuck off go and ask your parents go and ask your fatherhood
nna ke le tshabehle ha ona le potso ke na le karabo go and ask your parents hore I'm a pastor or what. Go and ask your parents, maybe they will have a good answer for you. Fuck off. Ke a tla o lona mona bana ba ka le kae ni khona re tlo bua ka mdava re tlo bua ka mdaviza bana ba ka ke tise malapa lona difuni mitshato diqine itia bana ba ka ke batla manyalo lona a betjela fe a betjela ho be monate ho be lovely ho be jong ho be lekere emitshatweni ya bantwana ba mo le se la khathalla bana ba ntse ba re are you a pastor foka fa ba le botsa bomma bona tsa ba botsa bomma lona ha e ba le sina bona le sa tsebe re ba kae ba tlang khumbleng kae e tla le thusa a tla ba jwetseng ka English hle ka English re ka re mar ha re ba jwetsa re ba lo botsa bomma bona re ka re mar ka English lo re ka re mar if re batla re ba lo botsa bona go and question your parents. Go and focus and ask your parents about is a pastor of is fuck off, man. Le tloela mpotsa dipotso tse thata tse sena dikarabo tsa teng wena if o feel gore batla you ask your question of lot of questions you just go and call your parents hood and ask them more that man is a man of God. Now my answer is simple. Focus on Mao has a lot of answers for you. Guys, moleni hlena moleni bantwana bam. Guys, ke le jwetsa go na le motho a one a phamisitse moya wa ka today 1% se fapang sa ntate modimo. There's a 1% a phamisitse moya wa ka pele ke etsa show today. There's a lady who called me ampha bopaki ampha testimony ka lenyalo la hae hore lenyalo la hae ka baka la di-teachings tsaka monna yo mo reketse kolo ya re Pastor November are my man bought a car for me. I was so stubborn next time mameli monaka ne ke sa mameli ke sa khathalle are ka mora hore ke mameli di-teachings tsa hao are I had to change, I had to repent. Are after ke repentile are monna wa ka am reketse a new car. Ha qetile re ntate moruti November, let me send 2,000 for you just to say thank you. O sieno ke na entse gore kutlo gore le ke Frida gena ke tlo yetsa ka passion. O sieno that woman o entse gore kutlo gore le ke Frida gena o nyollotse spirit saka o bona itse ha ikinya tšhelete kare itse ha ikinya nyuko kare ai o soka itse itse ha ikinya nyuko kare o soka ke tlo imata ka are on two seats. Fapana guys, I'm not lying. I'm saying this from the bottom of my heart. I'm sure Uten that lady in Shebele Dr. November are you have changed me. Arun chinchile kadi teachings tsa hao. Aruko mamela every day. Aru chinchile bophelo baka. Aru monna ka nreketse koloi ha qetile aru monna ka re qadile business. Aru monna wa ka my husband said I must resign. Are ka resign and then ha qetile and then ra qala anqala business. Yadi last are that lady are Dr. November are you know what happened are honna are ki hakigeni ke re ke hao are ko shebella fela are every day ke mamela di teachings tsa radio Monday ke mamela di teachings tsa hao are to an extend le polygamy ke approachitse monna ka polygamy ke mo botsa baby o batla polygamy ka jwang ne are ka mo botsa guys. That lady ke ena yentse gore kutlo re a ke eme ka motho bona ke eme fela di million di because a kre lona le hlole go mpha feedback lona le hlole go mpha feedback and hape le hlole go appreciate lona le hlole go appreciate 1% guys 1% and appreciate bolela gore le la pala e ditshintshile jwang ka bakalaka 1%. Ke go re peti ke go utlwa re like Frida gena ke tlo yetsa gore dipopelo tsa batho di dule o di mahlogo
ya ke tlo etsa kore bana ba bo holy water holy Jerusalem bo holy holy fountain ga morso tsela tse ratang o iketsa betere ka re bona ba Davos ka re ba tla ipeha hantle ke tlo ruta ka Davos spirit sa ka sudimo and ne ke le fatshe ne ke wele la hopola agree every Monday ke rapella batho every ka Monday ke na le show ya relationships and what marriages ka Monday ke etsa le also lovely ne Monday ke na le show ya relationships and marriages ne then ka Tuesday ke ruta ka giving ka Tuesday ne ka 7 o'clock ne then ka Wednesday ka 9 o'clock ke radio ke ruta ka manyalo le ka di relationship again ka Wednesday ne then ka Thursday I always pray for people ke tsa deliverance for mona life in tsaka ke rapella batho so my spirit was so down good right. These people, they don't appreciate my time, they don't consider, you know guys, so I took my image so only because of Neki Battle to Salon. The today's things is some Kangama emo aka Kangama position yaka ka the sacrifice ka the lasela ka raseret only because I wanted to reach you guys. And but they didn't understand the purpose behind it. They didn't understand. That is why even today people are criticizing, but they don't understand the motive behind the thing. Because I had to took my image, Siriti Saka, this is Fake Daken, ki sacrifice the image yak. I've lost people, but no, we cannot go to this man. But I did not focus to the important naneki focus utusa manyalo mangana. So for me to have keep so for me to get the feedback today November, you have changed my marriage kadi teachings how my waka wakupuka moya waka wanyulo aware se fapang guys maobane akela tsiba ke every Wednesday ke tsa Thursday ke rapella batho maobane be kutla ke sa batle nix ke le stabono kutla ke sa foki kutla hore ke stabone fela tsela ibile ntse ke rena ha le yang hira diniqenge but kamora that lady unromelle mess voice note ya bobedi ka romelwa ke message ke ntate moruti e mong Ntate Moruti are Ntate Moruti November, your teachings, di chinchile la palaka. Ntate are the teachings how di chinchile la palaka Ntate Moruti November. So I'm so grateful guys. Utola feedback. Lona ba sa batlo mpha feedback I give 4 and then 4 I give 4. Di dulang one. Only one person. Yang pileng feedback. Yang motivate lona ke khathala grandini tsenga ndanda banana ke le khathala se ke etsetsa a le mong kapa ba babedi lona dulang hlala mamenemeneting le sa batle lo appreciate lona ke la taba le lona but one person yang appreciate leng today ke a phamisa moya so vandag ke batla tlo ba ka Davos Arbuene ke la tsamaya Yola Tama.
le tloela bana ba ntse ba botsa gore ke ntse ke le moruti a ke ra ke ba foka ke moruti wa bona ga ba le botsa bomma bona le bontata bona gore ke ntse ke le moruti kapa jwa tsa ba botsa batswadi ba lona fotseka so guys ha re beng ka mntavaso guys ke ntse ke na le ntho ntse ke nana today ne ntse ke nana for the whole day la hopola ka tsatsi le nne ke bua ka I think it's 2 weeks ago mone ke bua ka hore batho ba gatetse batho ba rate mntavaso ka ramanyalo ke tlo bua ka yona ntho fela batho ba nyetseng tlonkwana le batho ba ka rate relationship ba batlang lenyalo is another one le bona tlonkwana batho ba nyetseng le batho ba ka rate relationship tlonkwana batho ba mdeng ke lebetse be ya selallo mona ke lebetse o be ya selallo mona ke se lebetse ke selate ai ke tla selata go tla se ke hloka ke lebetse o be ya holy communion mona next time be ke bele galase ya selallo mona because that's why lona a ke batlo le sheba straight o tsantse ke le shebe na gongwe ke tshware ke bodikwadikwane ke be dizinya a ke batlo le sheba straight o tsantse ka go tsereng ke be dizi ke be le bodizinya tsela ka bophelo o bona bophelo bo batla o bo sheba straight o bo le soba ba tlo be soba haholo le lona le jwalo mo a le hloke gore motho a tle ho lona a le soba so o tshwantse a be dizinyara a nwe drink e nang le dinomoro e ngotseng percentage of number se njalo le sile le full sport tla be le tlompotsa bo mankaka mona le mpotsa mankaka is this a pastor e ka rote ke moruti wa o ipotsa gore wa sa foko flo botsa mmao ka pantata o ka pa o botse moruti wa hao are you still a pastor fuck off container mo so bana ba go gae ha re peteleng guys a re beng ka mntavaso hem guys ke na le bothata ka taba ya mntavaso e leng yona ntho e ke buang ka yona every Friday ke na le bothata ka basadi ba kgathetseng ba sa batle mntavaso ke be ke ba le bothata ka banna ba sa batle mntavaso ke na le bothata straight ya bona nna ngumfazi utshatile o le mosadi ya nyetse batho ba sa rate mntavaso aine nina ni athakata lona basadi ba sa rate mntavaso impa le nyetse le lawyer daylight aine athakata na ba bafuna umthatha bantse ba batla lenyalo mara ba sa rate mntavaso le lawyer ni athakata nina lona le a lawyer le sa batle mntavaso kodwa le funa utshata le batla lenyalo to an extent le lora ka dikgomo ni phuphi nkomo le lora dikgomo di feta gore o lora le batla manyalo ebile o sobile o lora ka dikgomo o lora dikgomo di feta ni phuphi nkomo ziqita abantwana bam because nifuna umtshato and ndiyazi noba banixele batho ba ke ba le jotse re le etsang lenyalo kapa le understand the purpose ya lenyalo ke eng ke bone ka abantu abaninzi they don't understand purpose ya lenyalo sifapana le ka ramanyalo batla le understand the purpose ya lenyalo and ni ayifuna abanye le batla lenyalo to an extent le entse stay together no ibile we le itlisa no senizile abantu emadodeni le no akiba le lona ba bamba lona le di boyfriend tsa lona it's a sign ya hore le batla lenyalo to an extent no ibile le ikisitse no le bona ibile ka re bo malume batla swaka ni bona malume bona mo se litlasha abantwana mamile nizisile ngoku lona le mamele le ikisitse le di boyfriend tsa lona le di girlfriend tsa lona ke sign ya hore you can't hold yourself now the way o batla lenyalo ka teng you can't even hold yourself o ikisitse no ba bang le hlatswa diwashi o batla lenyalo now ke kopa to le thusa today hore what is the marriage is what is marriage kapa what is the marriage yona ntwe kwa tsama khona ke ne ke jwetsa motho ke re ho yena today ke re pele qala le nkutlo qala pele nna ne ke dula diplasing ke holetse diplasing di khulele diplasing hae ne re sena di fridge next be sena na fridge be sena na di freeze diplasing ne re sena fridge so hae ntate molo wa ka le nkgono wa ka
bana bana di dikgomo le dinku le dikgoho le di and I'm sure abantu abanetsi ba yazi lento Dr. Ree I'm sure le itse bantho ke buang ka hore bonkgono ba nkgono wa ka nna ona sena fridge ka tlong ba le ntate molo wa ka bana ba sena fridge so bana le dikgomo igusha ne bokho ne kipu nanto di ne di le stratong so every time when re batla o jana mahae fune ku yo le qala bokho o le lekisonku ha re batla o jana ma tshwantse le lekisonku e hlabue kapa o le lekiso kgoho ikipu inkuku ileqwe ibanjwe xa dobule iqhelwe and then e hlabue sikinyama ke ngoko now I don't know who came ka strategy sa fridge and mazkuba muthu mudima hlonelo fotse mutatleng ka strategy sa fridge la ngutwa bana ba go gae muthu are guys we cannot hore every time when re batla go lelekisa re batla go ja gogo kapa se ba go funu kinyama funexile qele le keep relaxene le digo somebody came ka idea ya fridge hore no I idea fridge and then rabali the fridge ka tlong now here's the thing because now ha re sa batla o lelekisa digo strato ha re sa batla o lelekisa dinku ha re sa batla now because re na le di fridge we just go to the butcher re fihle re reke nama ya gogo se tlhalinya make o sithengi nyama e keep reke na mago o kapa ya eng re tlise ka tlong re be ka tlong that is why sipatala sithengi grocer re lo reka grocer reke na ma ya nku kapa na ma ya gomo kapa hora go tswa hore as a family le rata eng now le be le reka le fika le ikinya ka tlong mputse mo why because batho ba ne ba kgathetse gore every time when o batla o ja nama o tshwantse le lekise nku o le lekise gomo lo batla o tin le lekisi o le lekisene le go o qele o tin batho ba ile batla ka strategies ba no a re ke di fridge now fridge e tseng we buy re reka nama re kinye ka fridge then anytime when o batla o ja nama o ya fridge o fika bule fridge ao on se vorso kapa on se steak sao kapa o yetseng anytime guys if ufuna utya inyama ene batho ba ratang dijo ba itse batho ke banga abantu abathanda ukutya they make sure that into abayithanda ikhona endlini ba reka dijo ba dikinye ka fridge so that anytime when you batla o ja nama you just go straight to the fridge o bule fridge ao a o qetile o je nama ya hao o yetseng so until e ke bana batho ba ngata ba sa itsebe people they don't understand of lenyalo ke abayas next that is why some of you le hanang ka dikuku tsa lona le hanang ka dikwai tsa lona niala nge kuku zenu emitshatweni le ala ka dikwai tsa lona kota ni chatile le nyetso mara le hana ka dikuku tsa lona le nyetswi mara niala nge kuku zenu ka liqobile le hana ka dikwai tsa lona ha ke bua le yena tjena ona le ba robetse bontate o lele la pipi ya ke wilele ngesusu na bontate ba robetse kwai yami o i robetse ka mpa akafuni mix ngayo akafuni ubantshwa we Robert we lele and we Robert jwalo hoja unothi is school bure ke le shebe straight oh luna le zazala ka le kae bana yo le zazala ka hle bure ke le shebe ka my two eye we Roberts kwa yani ha e khone lo hema hona le bontate ba Roberts o lele phezu kwa la pipi we Roberts ha batle nix ha batle nix because yena o khathetse ha batle lo tshwarwa kwa yani ha we Roberts ka o ifuame o ilele phezulu o kwekeep ilele phezu kwa maqanda Roberts o di ba kwai o Roberts o di ba kwai ha batle nix nna bontate ting ba robala ngo di ba kwai le sa batle ngo ja basadi ba lona ene le tse ba re basadi ba lona ba rata Mdavazo a ke tsebile le ba isa kae basadi ba lona and yazi bene basadi na ke tsebile le ba isa kae a ke tsebile le nyalla ya bona ndoda engathandi Mdavazo
kodwa etshathe umfazi othanda umntavazo ndiyamjaja mna rata umntavazo but yazi yeo monna a sa rate umntavazo but ba nyala mosadi ya rata umntavazo ke a le jaja le baloi bontateting ningamagqwirha botata le baloi bontateting ningabathakathi ntate tuwe utshatele nto utliseditse ngwaneng yena wa batho umtlisele ntweni endlini umtliseditse o kampa iprompele ke a tseba ba bong ba lona e kampa wa iprompele o kampa isubela ngafone o isubela o kampa e seng o rohane ka yona o kampa wa isubela ngafone ifake so kana o kampa ikinya so limpe le isubela ko re wala batho a bone hore wa batla ngafone ifake o isubela seng hore o hane total ngae nisile bontate nisile bontate nisile bontate le batla go jwetsa ene I'm the only pastor ka le jwetsa South Africa mo dim dot a sa ke tlale le nyana dim dot a sa rate mntavazo o lo etsa lenyalo nenza ntweni emitshatong bene go etsa ntweni emitshatong ne lo etsa manyalo So guys, we need to understand whoever jwale kanna ke tlo etsa mohlala ke batla before ke tla honna ke la bona ke ntse ke batla ke nya lezaza le letso ke tsebo ha ke kentse lezaza le letso ke bone dinonsense tsena ga mmoso tsena tsentse di tlo commenta mo that is why ke batla ke kenya lezaza le letso because ke na le dikarabo tsa bona tlo ke itse ba tsama bona botsa bomma bona le bontata bona hore ke tse ke le moruti ba ntse ba re ke tlwele moruti se ke tse bomma bona le bontata bona kaofela family in community of property kaofela batswadi ba lona kaofela ha ba kopana o mama beng kaofela le bonkgono wa lona kaofela ba kopane in community of property in democratic of kaofela so then ba bobedi ba kena le bothata ba bona ke bana basadi bana bao basadi bana ba sa batle mntavazo mara ba nyetsweng sefapang sa modimo ke kopa lo jwetsa nnete wa tseba ba bong ba lona bona hantlentle le hloka ho hlahlamisiwa ni fanele ni lekeliswa kore ba bang ba lona le hloka ho hlahlamisiwa straight le tubugolekeliswa bantwana bam into zami inceda inye nje le hlahlamisiwe gut itlere ha o robetse ka mpa jwalo wena mosadi tuwe kapa o le ntate o sa batle ka kwa ya ho kapa sa batle ka kuku ya ho ngwana batho ba tla gotse as a hluti atle a gotse go rang as a hluti atle a gotse kore a bina se fela a bina mmina thoka re anti Jesu una bona agele la tshwaro le hloka ho hlahlamisiwa lona mamenemene ba ditsotsi ba bonkgono ba bontate moholo ba tlile manyalong ha le qetile betlo le ha le qetile you know I can understand if both of you listen at mntavazo I can understand guys I can understand if how ratim mntavazo don't commit yourself le butarata mntavazo if you are not interested to mntavazo don't commit sanus bo pabazalwana skala itlama ka batho ba rata mntavazo wena o tsema hore you don't like mntavazo sanus bo skala itlama guys because le tlisa a lot of pressure and frustration ka ramanyalo a lona because this thing ya mntavazo kwa minyi michato it's a serious thing guys batho ba bang ka ramanyalo a bona mntavazo it's a responsibility
Wabana baba maluna le ndavazo huluna, it's just a pleasure, it's just a fun, but who batho ba bang, it's one of the responsibility kwa banya bang. So le tlisa frustration manyalong, le tlisa frustration di partnereng, o thola hore o nyetswe kapa o nyetsa le kwetile o sukudisa motho ka mndavazo. Beni siapi ne le ya kae ba loitini api beni siapi Benisiapi le akai ne le akai ba bang ba lona ntse le khotsa ka dikuku tsena tsa lona o tla bona seboko se tshweretseng seboko ka tsatsi le le seboko se tlabe se tshweretseng se tshwere ona mane nawe mane kula klitinyana seboko se tlabe se tshwere ka tsatsi le le Sinja sere a kra wa isebedisa jwale rona re isebedisa jwale seboko se tla inyofa a kri bile le kgetha we sidila seboko se tla inyofa hore se nyofe se tshwaretse hugo sinja sere tlo re o thuse o isebedisa a kri wena lo sa ba tlo isebedisa itisukunete ke su bonus ba iseke jwale diboko di le emetse kwana le bitleng diboko di emetse waze hlutha nomhluzi nyama uhleli ngawo apho moronyana ono ntse dutse ka ona mo diboko di tlo hlohlora plap moronyana wo ntwe ke ratang kore ke a tswa re motho ha shwele moya o hae wona o shi and spirit sa motho se gona bona ntho engwe le engwe e tla ra o ditse tsana bo bona isibungu se tshwere kliti ya o se tshwere ke go ndo wena kliti a wa sebetsa nix jwale rara o sebedisa jwa Novi Nagda lwetsa nagda jwetsa ke nna fela ona moruti a dumeletse o lwetsa di nnete lona tletse maholi ho sana ana lona le tletse baruti bana ba mo Holy Cross Choir Holy Jerusalem Holy Land Holy South Africa Holy Messiah le tletse baruti ba ne qhela ba bafundisi beno bo Holy Messiah Holy South Africa mnanza nixelela mna ba go fokela o tsombitsa moruti wa tsotsa sa mo jotsa ntatao nna ke ntatao ha ke tse bohlabeiswa ke gore ke moruti wa tsotsi ha ke ntatao ke tsa mo batla ntatao le jotsa yena ba ba tlalana no tatabeng ba sa ba hai je sambo ntatalo na re ke ona mo bono tlalana no tatabeng tlo ntshetsa mosito ho nna mo e la tlwe ke bon tatalo na jwa le tlo ntshetsa mosito ho nna mo dini foke ha ke le foke ke ha ka nna ntlong e kgolo Dikon raka ka di data tse le di ka dimmeng MTN kon raka ka data e ka dimmeng MTN e kana nya fela le pelo qeta le show yena le tlo e qeta tla bo feletse ke data Novi ke o khaleme Novi ke o khaleme Novi khalemele ka di profile tsena le mafura mo ka di piki tsena le mafura ba ba nna tse ke le shebi di picture tsa nna di mafura hore ka pa le dinkile le ntse le phe restauranteng control hand mo mpotsa hore ntse ke le moruti tsa mo botsa ntata a ke moruti wa kra ke a tloa ke le moruti wa zange ntsuke ndi umfundisi wakho o botsa mmago na 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 na
ke tlo le jwetsa ntho e leng lona ba nyetseng le lona ba ka ramanyana le ka ra di-relationship tlo le jwetsa ha ntse ne tlalela batswalana you know, guys, anikwazi. You know, one of the things that brings unnecessary fights, karamanyalo kara di relationship. One of the things is this emphasis based on tingeki. Ntwe sang dinto tsene di sa hlokae unnecessary fights. Ke batho ba sa rateng se ntavaso. Bon, but what's about Mdavazo? Parata create the unnecessary fight. And Mdavazo, why create a fight? Mdavazo change the environment. About Kumbelan, but about Quatelan, but about environment change, but about Quatelan when there is no Mdavazo. Wabona if I lay Mdavazo, little Dilana lay the unnecessary fight is why? I said last time, but what's a team Mdavazo? The problem, but to be a seven story. But the Tori, Nini was a basic to pet in clock, Usoriki Shaw, Nini, Utadar, no, Mulala, who Bazan, a marking, Panama King, a young and Mikaman Mdavazo. Panali plan every day, but what's a team Mdavazo? They come Kaditori most of the time. Now, Niantanton, le frustrate, especially when somebody answers lobola for you. Detail kuni guys that whoever ya ratanama, immediately as I realize ratanam, we are busha fika rekanam. The reason why muta rekanam it is because ufunukuba na yendli so that I kinyama anytime nagaifunai. But Maratandi Nama and ba afota, they go to Bushas. But fika ba reken nam, itenga teleba, difunu kinyama anytime. Now Baba Balona, lali understand you. Ukuza ukuchatwa kakunyala hao, muteo nyetin, una bata hore atole ntwae batang anytime. Go luna ibile lu was balweki ibile le account orai unonjile mabonu wampita pe fandag na imagine haebe ndikiwe ngondi akiwa ver unokwetsa mo baba balona ka ruko ka fish lane le ka fana doctor ai ruke punana ena ai thunge ai ruke ha qetela bantsha mulo munyana stroll or utsitse ka stroll fela ithungwe Baba Balona ku tsela tsona ka re di ka rokwa ho thole fish lane rokwe ka fish lane rokwe petile ba ikinye mulo munyana stroll o rorote because wa tshwana ni hleli ngazwa ni funi nix ngazo ni chatile linyetswa liqetile le batlo davazwa le batle banna ba lona ba le davaz ni nenkane le manganga le counter hore le account ha nna bendikiwe ha una ndiphinda na ho mphumutsi Mar musebetsi uthewela every day la ukhathesi emsebenzini yaphangela na how do you know you go to work you go I am musebenzini but malapeng alona manyalo ngalona le safarisa di partner tsa lona le lona bontate ba sa batle Mdavazo. Now here is the biggest problem ka lona but ba sa rate Mdavazo. One ha le tsebe le hore wa tswa le batlang ni funu konkelwa le batla amohelwa ka seo le leng sona ha le batla dilana le ntho yeo le le ka ra yona ke kopa o ipeta le batla ho amohelwa ka seo o batla hore partner ra hao e understand hore wena o rate Mdavazo. You want your partner to understand hore wena o rate Mdavazo, but the question gore ubusiyapi, why do you allow yourself, why did you put yourself to that situation? Because some of you, one, before unyalo, you knew hore mutona wa hore rata Mdavazo. Before chat, before unyala, you knew hore o rata Mdavazo mutona ya zile.
but namhlanje uzoyitshintsha uzoyenza kare ke ntho e ntjha motho a batla Mdavazo you are so stubborn wa sokodisa ka Mdavazo but you knew from the beginning gore o nyaletse o tlo jwa ayikho enye into bazalwane ye nngwe ya dintho tseo re di nyallang ke gore re thole dikuku ka mnandi re thole dikuku le dikwai sefune kwai batota abafazi bafune kwai madoda bontate o ka se tlise motho o qetile botlo hana ka kwai nyane na gago ebile ba bang le ha ona le kwai una le kwai nyana ba bang ba lona a una le kwai nyana nka o hana le ka kwai nyana Itotolosi. Ama malona asele kwa yuntola lona kitotolosi. Totolosi. Wana le ka totolosi. Totolosi nyana. Ele si vite. Wana ka totolosi nyana. Wana ka totolosi nyana. Puntu nyana. Yana ka puntu nyana. Ninas bind. Wana ka puntu nyana. Tuntu. Poncho. I am a poncho nana. Poncho nina. Asukume. Puntunyana. Yasukuma. Yeah, iwi. Yay! Alimpatli. Yabona alimpatli. Asadi lentin hampele bana adona ntwente na jwala le cause the unnecessary fight yes and yes guys are let's say le cause the unnecessary fight le cause the unnecessary fight emichatweni ole mosadi hana ka kuku marunyetso ba bangwe ba tlonya ka relationship ba tlonya ba ra kwetile hana ka kuku and ba bang ba lona hona dikuku mo ayiko ona la batho ba ratwang then we sithanda wena then we learn to love your kuku because ba bang la tsara ha di yo le dikuku tsena tsa nona tse ke bo Val River Dam abambaluna kuku yana asali kuku kimthombo ukhono mthombo ayisala kuku mon kimthombo antilo rumthombo ki uhana le ka kuku and kana kung batho bana ba lona ba tshaba le o jetsa re baby o hana ka nteseng ha iyo le ntho hana ka mpa fela ke rata wena ke a rata entle now because ke a rata ke rata le ntho you know when you love a person you end up loving everything ka yena that is the problem when uthanda umuntu uqobela so uthanda yonke into ngaye uthanda nento yakhe o kila bona o rate motho bo rata le ditso tsa di lempe de bo mo rata ka te o buka ditso tsa di le monate abanye bene nithando yala lonto gore monna it is not like wehle wa mogona it's not like wa mogona le boyfriend tawo it's not like wa mogona it's not like wa mogona skepselo mpa o rata fela le hore wa o rata so automatically o utlwa kuku ya wele monate
automatically o tla ile monate so jwale lona se le re phametsi banna ba lona le phametsi basadi ba lona ha o ka mo botsa o mo botse no mo botse re baby mara mo tloela a se ke ra botsa la ntho tse ke zana wa re ho thata le prega ka di Val River Dam Swapane ke bua nnete guys a ka langwatela ke la ke le kgathale ebile le mphile tšhelete mosu ona le motho wa nang phileng tšhelete ke ena fela ke motsotella a bo mbona ke la kgathalla ke langwatela ke na taballo anda bane ha o tla futhumala wa tswa fela wa scrolla and I have phone ya sa khone scrolla on phone le ka re kala phone I have a phone wa khone scrolla on phone la fela nomoro tsa ka ke 073 202 9079 that is my number ina lo WhatsApp mo WhatsApp le fela o jwetsa gore phone ya ka I khone scroll I will buy a new phone for you go bontsara go khathale 073 ke number tsaka for ya utla nga futhumetse mara e skela mfonela ke kene live ka phone tsaka mara ya futhumetse nga utla ngore o futhumetse phone ka rekela phone if o khona scroll if phone wa khona o feta live yaka ka rekela new phone ka number tsaka ke 073 202 9079 ka rekela phone ke be ko rekele le data because bile ke atwa yeno yona le yona ke ya Telkom Len rata mak len rata abure ke le shela len rata ban rata mphamisa matso bana baka ban rata mphamisa matso ban rata mphamisa matso thank you so much wow thank you oh askala mfonela ke live ye modimo ba se ba mfonela ba tla mfonela petile thank you ban ratang I love you too 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 thola ye a re bue now here is the thing guys exciting bona once lesa litimana ka mdavaso le create the unnecessary fight then in this afokala se fapang sa ntate modimo unnecessary fight once litimana ka mdavaso ke kopa le ke le jotsa sephiri ke bua pela ntate modimo le create the unnecessary fight and di tlo bateng guys ke tswa manyalong a mabedi nna development chatwe ne mebedi 2 times ke tswa manyalong a mabedi ke di tseba di unnecessary fight yes and one of the things that's ngore batho ba lwane ka ramanyalo ke mdavaso unnecessary mdavaso gona o create di unnecessary fight number 2 mdavaso gona o create bofebe ka tsile hlotseng and then ditekuni ke itse ho lona ka tsatsile neng ke le iphinda kare you know what is the sad part the painful part ke hore re tswa di ex guys amadoda wena bane ex basadi ba lona bana le di ex ene di ex tsa batho bana ntse di phela ene di ex tsa batho bana ba lona di ntse di ba rata di ka le phinda di ka bana ba le batimang mdavaso le basadi bana ba le batimang mdavaso bana le di ex
ene di-ex tseno di ntse di phela di ntse di le teng ene di-ex tseno ba bang di-ex tsa bona ne di le monate ba bang guys ba bang di-ex tsa bona ex ya monna wa hao di-ex tsa banna ba lona ne di le monate ho feta wena di-ex tsa banna ba lona ne di le monate di-ex tsa basadi ba lona di ne di le monate ho feta lona guys ngicela nindive liyakwata kapa le kwati ke tla unwesa moriana lo sa o sala ngenkana ka una ka nkane ho nna mo di-ex tsa lona di-ex tsa di-partner tsa lona they were very good to feta lona but the only thing that happened ke hore ha ba kgona ho phela together maybe ba ne ba lwana maybe there was lot of problems and issues but believe me di-ex tsa batho ba lona ba ne ba le monate ho feta lona di-ex tsa lona ba ne ba le monate ho feta lona. It's just that I let it be because most of the time when Red Davazana siya xoxisana nanti kana kwa mdavazana re xoxisana siya xoxisana re khona o jetsa batho o khona o jetsa motho bo re jo be bo monate o le maka re khona ya tsa ntho jetsa motho re jo baby ha ku so tli monate mka kana go tseo o bontsho ra ai yothe ai guys khale re kopana di kuku thoro kuku ena bile ya o depress the only way ya re gona o enjoy kuku ena ko re fantasize ka somebody le basadi I'm sure ba yetsa thoro o re gona o enjoy kwa ya motho ena a ntse ga o sukudisa ke re fela you must fantasize ka ex ya hao so nthe ba tla we really understand ke hore you are skala sanu breaker ke hlola ke jwetsa batho re and the sad part ake kumntu ozazi ukuthi umnandi kapha ke komnandi hayo muthu ayitsiba hayo muthu ayitsiba ngoro monate kapha ha monate why because awuna muthu yayitsanga ke kumntu ozicabelayo bomme alithi awuziki wena uyakiwa that is why ujwetswa ke monna ujwetsa ngoro baby umunate hauna motho a itsebang gore monate a keko le nna self a ke itse gore ke monate a ke itsebe ke jwetswa ke motho e ke mo kalameng ka nako eo ke yena njwetsa jo baby o monate ntlolelang ngui andizazi uba ndimnandi okanye andimnananga asiyazi so now rona re a breaka manyalong a rona le di-relationshipeng tsa rona re a breaka re breakiswa ko gore re nagana fela ka nnete gore intloko zethu zinkulu we think or remonati because ba bang guys ke bua from the experience kudala ndidibana nabantu ndiqonda akho kuku apha mara nka se mojwetso ra una kuku mo ke tlo mojwetsa ke dio be ka lo ntho mnatise mara bilisi ko kuku elisiko nix elisiko ho sina le botanyana ho sina le bota le le khutshwanyana yazi hoja unothula hona le tsena hadina le bota le khutshwanyana yazi ibondanyana elifitshana hona le kutsena le botanyana le khutshana adiyo le khutshwanyana le bota na le batho ba sena di bota next patri ka so blelo rauswaka ayo ntho e tshwereng ka next re tshaba lo jwetsa gore because le tlo kwata so ko re le khothatse re jo baby qala utlwa ntho etse yo baby le bana ba kananyana bana le dikwaetse kananyana ba sukudisa o thola mothana le kwanyana kananyana ile kananyana ya a kwazi no timla o tsibile o hohlola a o tsibile o timula ba o thwa hohlola fela ya tshepuwa le bona ba sta bona bana le ba hana ba nenkane ka kwanyane go tswanyane ka ntate masoto ba tsama ka bo masoto mara motho a teng o sele o hana ka masoto o hana ka shotgun o hana ka shotgun a le sile hle batho ka ramanyalo le batho ka ra di relationship le sile o hane ka shot ka ntate masoto hana ka masoto mo hana ka masoto ki tsela tsore la re se le re le kenya di condom e dula e tshepuile mehlene a iphunnuka
ha una condom le kana mole di phunyiwa o fumane yentse ntwe ka ring flag condom yentse tje e kentswe tje ke ba short condom yentse ntwe ka ring ke flag ya South Africa yentse tje What's your thing? What's it? Motanta re jwale ke o bolala ka o ntsa kotsi ke ka o bolala ke tla o ntsa kotsi ke tla o ntsa kotsi o tla o ntsa kotsi Oh, Novi! Ha re tswelleng pele he bana beso ba ratang moreneng ha re tswelleng pele ha re tswelleng pele nna bana ba ka le nkutlwe ne le nkutlwe bona if our Mdavazo how so ka nyalo suchato ska nyalo bona se fapa ka se ke go bua ka nna ke bapalhla nna ke rata kuku nna ke rata kuku ene ndi aiki nna ke iza ndi aiki nna ke rata ela ke bika baruti ba lona nna ke bua ka nna baruti ba lona ke bo Holy Mercy ya bona baruti ba lona ke bo Holy Mercy ndithetha ngam nna thetha ngam hayo mna ndiyayithanda yenda ithanda basala ndithanda akujole ntse ke sheba hore motho a ufinyana o tla bo tsofetse ke a tswa se ke 57 years no jole ke sebeletsa nako ngwana go ga ndihlale ke sebeletsa nako because ke a tseba itlo fihla nako e tla be se ema ka dithapelo e se batla dithapelo e se batla dintho tsane tsa bolimpopo kwana e se batla ke nwe se dintho tsa bolimpopo ke a tseba itlotla mo so ke sebeletsa nako anna ndiyayithanda ke tla botsa batho re tjho nna tate morutino fema ke a o rata ka ro ka nyala nna ke yo abatse nna ke rata kuku ke rata yo ndiyayithanda ndiyayithanda bantwana ba lona ba sa rateng dikuku nika sonde lapha kum skela atumela next because nna ke batle nkgono wa gale nto le upheleyo ha ke batle le tlotla le tlo pension ka nna o tlo pension ka nna because ba o tsutile a holo jwa holo ha o tlo tlo nka pension ka nna mo lo zo thati pension o funa uzo retire kum ha o tlo retire ho nna mo na yawa penti iwa kuri iwa yona penti yawa andla ke sebeletsa nako batwana ba mdizo lupana a finyane fela se ke le 57 years ke batla pele ke ya dipitseng pele ke nwa dipitsa ke be e sebeditse kwa yena ka nna that is why le ke batla polygamy le no ke batla polygamy I go straight to polygamy
nna ke a polygamy straight a ke tloa mo ke a straight polygamy ke tlo kgona ntho mosadi ne neng o sa tshwere ke tlhogo le etsa ka ruti dikuku tsena tsa lona di dutse ditlhong tsa lona o tle motho a re a yo mpete intloko ko re ipotse gore jale tlhogo e kae because ko re le etsa ka re dikuku tsena tsa lona di dutse ba tlhogo ya gago e ka re jale ha ke e ka re jale ne a sokolisa ba nna ayo ex ye nngwe di ex tsena tsa ka tsene ke di nyetse o na tshwa re ya ex ye nngwe ya ka di ex tsena tsa ka ra a tu talang ke ka ke winja ra ke jalo ra ke so jwetse a tan ka bon Allah aba funela a funela familia ya ta nka bona mntu ke ku kunjengalo tan ka mbo ara so bona mntu zonka ene ke iza hlende and I ke shebile le matsatsi nna ke shebile re ke anene so lang di funa ja kwa ya ka ya mafala ke matla kuku ngai ma yo nje ke e batla ke ifuna lona maqhekuting ba pensioneng ya kuku ya ba khathetseng skela ningazibophi nozibopha ngami because ke athiba ba bone le ampatla ba bang ba lona ska to pension aka nna mo to pension aka nna mo to retire ho nna mo nantse ke rata lo explore nna ke rata bo explore ke ntse ke rata bo ka ntle jarting gardening bo ka ra koloi bo dido ke ntse ke di rata ya thanda and now o tlo khuma me ka rotu etsa thapelo ya ntata rona maudimo mo ha o tlo khuma me ka rotu entse ntata rona maudimo mo ka doki style ya ntata rona maudimo ba wetho se mazulini o tlo etsa doki style ka reng ke ya ba wetho se mazulini na o tlo etsa ntho tlo khuma mathata e ka rotu etsa ntata rona maudimo I preach what I'm preaching. Fuck off. No, guys, I just go straight to polygamy. I still. Now I just go straight to polygamy. Co chance. And a bomb. Lona basadi ba sa rate mdavaso dumelang banna ba lona ba polygamy. I'm about to close. Lona basadi ba sa rate ntho mdavaso vumelana matoto ina chat dumelang banna ba lona ba polygamy wa tshwana even if ba sa polygamy ke rapela hore ba tsama ba lo itholla dikuku tse ding ha ba tsama ba lo itholla dikuku tse ding lona ba sa rate mdavaso dula ka kuku ya hao ha o qetile bo hana monna wa hao alo jole le hana ke le ratela ntho le selfish lona ba sa di banze le rono le selfish very selfish le selfish ka tsile makatsa le selfish ba sa di ting ha o qetile o batla ha o batla o ya khweleta wa boulela ha o batle monna ha o ya o cheatang ha o batle monna tsamaye ha o batle monna ha o qetile you are so selfish ha o qetile ha o batle ne ska mdavaso or ayetse jwa ngwaneno wa batho ayenze njani ayetse jwa ngwaneno wa batho ayetse jwa ha o rate polygamy ha o rate mdavaso ha o qetile or ayetse jwa monna ena ayenze njani ayetse jwa. Let us be honest, guys. Ayetse jwang. Do you think, let's say ke a tsama ke lo reka fridge ha qetile ke reka nama ha qetile ke kenya ka fridging ha ke qeta o patala ke qeta o patala nama ha qetile ha ke fihla ka tlung ho botho ska e ja nama ena then make ho botho no don't eat this meat unga kile nyama but that time munda wa o nyetse o patetse o rekile hore ke batla hore ke tlo thola motho yona anytime ha ke maka
but ha o qetile o na le di-guts tse o tlo jwetsa motho wa gore wena ha o batla jola ha o qetile ha o rate Mdavasa a etse jwang banna ba lona ba etse jwang guys ba ntse njana madoda wena a etse jwang le selfish hampe basaditing le selfish and that is why karamanyalo lona le nang le di-problem le a lwana ha le utlwane because le dutse le banna ba bitter le dutse le banna ba angry le dutse because each and every man ya sa thole Mdavasa ha a be right ke tseba ka nna and be right ha ke be right a sa thole Mdavasa ha ke be right if ke sa thole Mdavasa ke be right nna ha ke be right Lelo, close tape ngwanaka. Close tape my favorite. Bile wana wa tsama regret. You are in my heart. Close tape ngwanaka ntse ke batla basadi ba bobedi. So you know most you are my favorite. Le selfish guys. Le selfish le di le ba loyi basadi ting le sa batle Mdavasa. Batal ketile bentse le batla banna. Le ba loyi ninga bathakati. Ene le tlisa fela distraction maphelo nga batho ba lona. Le tlisa lot of distraction maphelong a batho bana le tlisa bofebe le pushetsa banna ba lona bofebe le pushetsa basadi ba lona bofebe because of the spirit bo selfish ba lona le selfish nna ke tla lo jwetsa ke le kgathala ke le tshabe mosadi e monne mo ya nyetsweng ya sa batle Mdavasa you are selfish o no batla lenyalong leno I so wish banna ba lona ka re ba ka le lahla motho monna wa tsamaye a lo batla mosadi ya ka goda mo phela le ene monna ya ka 7 needs tsa hae every rebat e ka re le banna ba lona ba ka le lahla a tsamaye lo batla mosadi ya ka 7 needs tsa hae because ntho e ke bona le sa understand ha le understand gore le batlang ne purpose ya lona gore be le nyetswe ke efe ha le tsebe purpose ya lona be le nyetswe anias di sebe chatweni nje but ale tsebe why o le lenyalong ale tsebe why le lenyalong anias ale tsebe nix but go jwetsa nna personal one of the reasons etsa gore ke nyale ke kuku nna personal nna Zenzile Andries November one of the things ke etsa gore ke nyale ke kuku because ke rata kuku now you can imagine if ke qeta o nyala then mosadi wa ka ba sa batla ke moja ha yo imagine kitsuba mao le rata hlaule kitsuba mao ka pantata umpa tla nthola ke a thola ke fane ka number tsa ka mo ha o re ke a tsuba kitsuba e mao na le tlong tella mona life ya a ke le tshabe next ka o fela lona ke le tshabe ka o fela ke le kgathalle ke life ya ka ena ke decide le etsa life ke tlo bua le batho ba nyetsweng le batho ba ka ramanyalo a bona e seng le lona body clever I'm the one that decided go etsa life ya Friday gore ke tlo thusa manyalo oh thank you skis ngwana so skis pepi ma ku tlo mpotsa lona gore ke tsubang a skis ke ngwana mme a skis a butwa ka skis Lerato Hlaula skis ngwana mme le nna ke ikokobetsa skis o tsebe bang attack a holo jwale ke sa tseba bang attack le ba sang attack jwale se ke attack a beke pepi ngwana mme ma pepi ngwana mme skis se ke attack a beke tata ke sa senya nako so guys a gore ke jive a gore ke utlwa se bile khathetse ka re ka jive anya so guys injalo ke lento bantwana bam hi
basadi ba dutseng le banna mo pela lona botsa monna wa ha hore ha na o nyala taba ya Mdavazo se party na mo botsa ha le petile le kene mo botsa banna ba lona hore baby ka nnete ha o no nyala Mdavazo o no nyala le Mdavazo mo botsa o tlo re o sele wena o dom ila tla ka luka utlwa ka lebitso la hao wena peppermint peppermint on tinne botsa banna ba lona hore why a o nyetse mo botsa ha e ba ona le monna ka boyfriend e pela mo botsa hore why a nyetse mo botsa pela ha o fela mo botsa pela ha hore baby o no nyallang o tlo just if I honest o tlo bolela hore one of the reasons re go nyala baby go re ne ke rata Mdavazo mo botsa so lona batho ba nyetseng a re Mdavazo ke yena o ngwana ke yena wa araba re o rata Mdavazo ke bana batho ba ntse ba araba ke nnete ho jwalo ke ba I love you pastor okay win a re Mdavazo ke bana batho guys when utima monna Mdavazo and then out to utima mosadi wa Mdavazo they created the unnecessary fight fapambo ke batla tlo kwa before now here's the thing ke kopa le nkutlo once utima monna ha Mdavazo do you know that o gona ho hopotsa o mo reminder ex tsa hae lona ba timana ba qeta o bolela hore lona ha le batle banna ba lona ba nyale that is why ka ramanyalo lona ba itseng lona ha le batle banna ba lona ba nyale stepu le agree le tla le batle stepu ba tla le qetile ha le batle banna ba lona ba jole le santse le tlo dilana le bofebe le cheating ka ramanyalo lona ke ona le tlo ba miserable ka ramanyalo lona le santse le tlo ba miserable ka ramanyalo lona le santse le tlo dilana le bofebe ke botse ba ka nna ho nona le ex e ngwara di ex tse ne ke di nyetse a neng a sa batle a tinela Mdavazo wa ka a tinela ha Mdavazo ke ne ke end up ke motlwella ke khutla la ex tsaka ka khutla back to my ex ka ke khutla back to my ex le ba ba lona le nyetse fela mara le good ka Mdavazo a le good ka Mdavazo limpa fela o yetse ditso mo ha hore o nyalo o thato but it is not like you are good ka Mdavazo le go good mara ha o qetile tlo sukudisa o tlo ba difficult wana ka Mdavazo letla but the ex tsa lona ba tla hopola I mean banna ba lona ka basadi ba lona ba tla hopola di ex tsa bona when o makatsa o tima monna wa ha sex Mdavazo o tima mosadi wa ha Mdavazo there's a 150 possibility or okamo hopotsa exercise 150% aka hopola exercise but ke ne ke rata o jwetsa my ex wife ya ngwe ya ka tse ke mo jwetsa ke re o swaka ex tsa ka di teng Bloemfontein my ex are here di teng di ex tsa ka and most of my ex ba dula ba le one ba dula ba le bang most of my ex ba dula ba le bang and most of my ex and guys are one call. So there is no way o ka reng ha o nyetse ka pole ka re lenyalo ka pa relationship le ba ka o nyala na that ha o qetile o bo so qala o avoid di duty tsa hao. There's no way o nyetse ha o qetile bo sa batlo etsa dinta o bo sa batlo etsa di responsibility as a woman o chatiwe o ka ra lenyalo o dumetse o nyala qetile Mdavazo bo yetsa ka re ke problem now how tshwantse Mdavazo le counter matsatsi le counter dinako letsa there is no way that is why ba ba mbanona
lona ha le batle cheating, ha le batle banna ba lona ba cheate, ha le batle mix, ha le batle polygamy, but ha le qetile ha le batle le ka Mdavazo. Anifuni ngomtavazo, ha le batle banna ba lona ka, ha le batle banna ba lona o fa banna ba lona, but ha le qetile ha le batle cheating, wa boulela ya khweleta, wa boulela but ha o qetile ha o batle mix ha monna ha sa le teng. O batla tlo dula ka tlong ka mona ha qetile motima Mdavazo. Le dula le kgathetse. O batla monna wa dule ka tlong but ha o qetile o kgathetse, dula o kgathetse wa ikudisa ene sekudi. That is why ke itseng most ya batho ba sa batle Mdavazo ba na le di-excuse tse ngata, ba na le di-excuse tse ngata, le na le ditori every day. Batho ba sa rate Mdavazo ba na le ditori tsa every day, ba na le di-excuse every day batho ba sa rate Mdavazo. That is why ke re banna ba lona ha ba le febele bontate basadi bana ba lona ba ikudisang ba kgathetseng ba sa batleng ka Mdavazo, ke re ke le fa blessing ya ka ba febeleng o mo febele hore o tle o e tshwere tsena kwae e sebeditse e le dipapa, o tle o e tshwere tsena e le dipapa e gotse e kgathetse matla, o tle ka yona o e tshwere tsena kwae e kgathetse matla. Ba febele bontate ke le tswa ke nna ba febeleng ba kgathetse every time motho dulana di-excuse o kgathetse neneng mokokotlo bohloko neneng o na le lehlaba neneng ha ba le febele banna ba lona ha ba le febele a tla a itshwere tsena kwae hore na o tla e beile lehetleng e zebeke qeng a kgathetse e na le dipapa ha ba tle ka tsona. Hallelujah. Aba le febele le lona banna ba sa batle ka Mdavazo, basadi bana ba lona ba le hlatlamisa monna ha batle Mdavazo mara o nyetse ene o nyetse motho a rata Mdavazo. Le sokodisa batho nna ka manyalong ana lona le a sokodisa guys, ene le create the unnecessary problem, le create the unnecessary problem. Ke batla to kwala, but I want to emphasize this thing guys, di exes tsa rona tse ding di ne di le monate o feta lona. If o ka phehla pelo ya monna wa hao kapa phehla pelo ya mosadi wa hao wa sheba o tlo thola hore pelo ya hae e ntse le exeng, but just that o decide lo o stika le wena mara pelo ya hae e ntse le exeng ya, because ona le batho bana ba ne ba le monate. Exes tsa rona ne di le monate rona yo exes tsa rona ne di le monate hle exes rona ne di le monate ne re lla jole ka pudi ya le thuela ngwana ka le fostetsung bothuela basically re lle jole ka pudi ya le thuela le fostueng wena bo tlo hana mono tlo sokodisa motho ka kuku jole ka ho thu kuku ya we special and ba bang ba lona ha se le kuku ntho ha se le kuku ayiko ba bang ha o sana kuku mpa re thutse fela ba bang ba lona ha le sana kwae re thutse fela re thutse because re le khethile ha le sana dikuku ba bang ba lona ene le a tseba le lona le sana dikuku, and that is why sometimes ba bang ba lona se le khathetse because ba le hluhlurile too much mo ntse le tsamateng. Now here's the thing when libido ya hao e le fatshe, when your libido kapa ke libido ya hao e le fatshe, because some people ba na le problem ya libido ya bona e fatshe. Guys, kenang Google o check hore o etsa jwang o phamisa libido ya hao, unlike o batle hore motho a amohele hore wena o rate Mdavazo. Rata le Google le check hore what can I do o phamisa Mdavazo waka. Very important, unlike le batle hore you want your partner to accept you hore wena o rate Mdavazo a etse jwang. So le kampa do something, because now le batla o amohelwa ne funu kwa mkelo o batla partner ra o amohela hore wena o rate Mdavazo a etse jwang. Why le sa Google? I respect bontate ba bangata when ba realize hore di kwaitsa bona di eme hantle ba ma dipitswa bana boma keng boma kanani ski dintho tse
bo makanani but banna ba etsa diplane le lona basadi if you feel like libido ya hao e fatshe don't ska batla gore monna wa hao a amohele or no na ha ke rate mdavazo so tshwantse a amohele tshwantse a understand gore a rate no do something rather do something kena Google and then check gore ka etsa eng ho lift up into libido ya hao anikwazi kwamkela alikhoni awukhoni uri no nna utshwantse understand or utshwantse understand gore nna ha ke rate mdavazo baby now tshwantse understand gore nna ke rate no libido ya hao do something check Google kena yang di shopong tsena tsa dintho tsa di adult kena di shopong tsa di adult a qetile le botse gore nka etsa jwang gore ke thole ke phamise libido yaka kena alla ke be le create the unnecessary problem qetile good is good qetile nna ungibuzi nonsense ungibuzela ngizonibuza ngamaphenti ungibuzi nonsense na skela kompotsa masipa mona na skela kompotsa masipa agree you don't need to ask if you feel like I'm irritating you you just pass ya qita nje ni phitele skela kompotsa masipa because ke na le dikarabo I have all the answers ya o qetela ke le fe ya o qetela be re kwala a go foka ke fiwe moruta ditlhapa go foka a go kgathale that is why ke tse scroll if you feel like ke moruta ditlhapa and you feel like ke email wa foka fa nje wa ifetela you don't need to comment wa ifetela nje you just focus o fete fela focus nje o scroll o ye lo shebela life tse di dingata di life no dingata bohloko di life nna le tlo nthreatina mo nna le tlo nthreatina le senyana ko tsa lo are you still a pastor that November so what was up ma I am a puzzle na libido ya ka ngwana ka eme ka dikwaikwa yaka libido eme ka dikwaika so guys ya di last sometimes you can think ora mdavazo ne ya etsa le ka di last here sometimes it is not like you don't like mdavazo but it's just that tsele ali explore mdavazo wa lona sometimes ntho etsa re batho ba ske ba lose interest ya mdavazo ke hore batho haba explore mdavazo ke kwa most of the time one of the things etsang hore batho ba bomba lose mdavazo kana go tse di manyalo ke hore fela people they don't explore mdavazo ke hlola ke jetsa batho ke re each and every restaurant ina lo change menu after a certain time ka baba eda menu o mo each and every restaurant bana le special bana le menu o mocha bana le ka baba eda a new menu and let me ask you why but the restaurant ba eda menu ba etsa ntesa pamba tu di tshwanelo most about to bash up and one of the things about to lose interest ya mdavazo ke tsela yo ba davazanang ka yona guys nthetsa about to lose interest ya mdavazo ka nako engwe ke tsela yo batho ba davazanang ka yona 115 ene le davazana le khotsi le davazana late le davazana le jele kine ke le jetse that inga ikeng ba bang ba lona le ja di papa tsana tsa di phofu tsa Sesotho o kila ja papa ya phofu ya Sesotho ka so o tlo
ha o qeta ho ja mpa ya hao e kana e hlothi ha o batla o tsitsinya ne se o kgathetse o jele papa ya phofu ya Sesotho le kapa ya Xhosa niki migubo niki kutyo ku heavy le ja dijo tse heavy kana kwa Mdavazo le ja dijo tse heavy o fumana o jele papa e tletse mpa ena e tletse ka ro jele concrete o kinga to ngati ni ke concrete o bona no tlo Mdavazo. And some of you that is why le qeta o ja nat ha o qeta o ja you are tired ingati ungalala. 2 le ja late le ja no ha le qetile le batla lo Mdavazo na ntwe into di better ni tya ngoko na ni gqibele ni funa uDmdavazo. And that is you will never perform handle akwas ukasi perform handle o qeta o ja ona jalo be le ya papa le ya bete kampa tse tletseng e hluthini le jile jole ka bana ba di khutsana izusu zitwele mpa tsena di tletse o lo fetsa jwang ka kamorong yentate o yo ambisa njani umqolo isingwe o lo tsamaisa jwang le theka ntate o lo tsamaisa le theka jwang ka mpa e tletseng papa ya Sesotho ya phofu ya Sesotho bomme o lo etsa doki jwang o lo khumama jwang kwa ka mpa e tletseng ke ntela tla ra o khumame nene o so bile o robetse ka mpa 1 2 3 ha o motantse o so ro etsa doki nene o so robetse ka mpa o so kgathetse 1 2 3 doki ya na teng ja 5 minutes o qetile so robetse ka mpa robetse ka mpa o tiniwe so lele nje susu Luna, hey, one of the things I thought about Bashapu. Kukuja. Leja late, listen to little robot. And how to tell you how to tell us about planets. Udini. One Kiona appeal. It's all about lose interest in the people they don't create about explore. Bondate. Can't get you to get to Tranquille jeu c'est bon date. Tranquille jeu c'est bon date. Tranquille jeu. Bon date, tranquille jeu. Di taille tse o lene le di etsa bofebe. Di etsa le basa di balo. Di ntho tse o le di etsa bofebe, di etsa le basa di balo. Le lona bomme, di ntho tse o lene le di etsa bofebe nkwa, di etsa le bana balo. Di taile tsa bofebe zenze na temichatweni yena if le batla enjoy di taile I mean le batla enjoy manyalo lona di ntho tsa bofebe nzizise na pendlini di tliseng ka tlung because tsa bofebe ke tsona tse tlisang excitement di tliseng ka tlung apa tsa bofisang motaung December motaung ngwaneso batho ba tlise if you want to enjoy your marriage, Mdavazo, if you want to enjoy Mdavazo in your house, in your home, kisan di taile tabu feben di kisen katu. Agi kata unyala nna, kagi rekela my ex-wife di pass. Se khutshwanyane ke mo rekela di short skirt. Ke mo rekela di short skirt. Ka mo rekela tse khutshwanyane. Tse khutshwanyane ka mo rekela tsona. Number 2, ha re travel ka mjwetsa re tlo tena tse. Ha re travel o tlo tena dikete tsena tse khutshwanyane. Ha re tlotse tlo mona re jobe ke bekisa una athetsele mona. Akwazek askwa drive up. Ukila bona mosadi a tsama le monna ya ba tine jini etelele. Lona le a hlanya lona. O thole mosadi a tine jini etelele e o sombamba somtlapurela. E mo tightile mbambile kota le tlo drive a long distance. Ni a dlala nina. Le bulaya the fun, the spark. Nana ki mojwetsa ka ra uswaka. Ko regela di mise mutele e mokhutswanyana. Then a qetile ha ke ntse ke driver re kene ka tsela ka thoko tsela. Re jang buruti ke tla bobona. Buruti ga bobona ka bona ka Sontaga. Buruti ka bobona ka Sontaga. Namba sa ka una tseba. Na ke mojela Zatilema. Buruti ka bobona.
tla fumana dibolo tsa ka di benya ka rakoleng tse diri dibolo tsa ka ntse di benya ntse di ke re yes hallelujah tsa ka dibolo tsena mos a sa motho impundu zam o bontsa ka ntse di nyelwa ntse diri di khutla ntse diri hore na batho ntse ba ntse ba re jo dibolo tsane ke tsa mang a tsa mang ke tsa ka dibolo tsa impundu zam nna boruti ke bo bona ka Sonta nna zenzile a ke zenzile nna boruti ke bona ka Sontane nna boruti ke bona ka Sonta ana ke kena ke sira se ampe ke tsamaya hantle glory 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 hallelujah hallelujah ka Sonta ai wanaka Sonta, hallelujah, glory, glory, glory. Sonta, I wanna go. Yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sonta, ki dedi wana, ki dedi, Sonta. No, yabonedi. If le batla ho enjoya ndaba tsa lona, tlisang ditaele tsa bofebeng ka tlung ya lona. Bontate, ke go ba ke le jwetsa. Sometimes basadi ka nako tse ding ha ba batle ho etsa thobalano. Ke tsaba bua ka Sotho, mara sometimes basadi ha ba batle ho etsa thobalano ka nako e nngwe. Le ndumela ke bue ka Sotho hleng ka kopa ke bue ka Sotho ke bue hleng ke bue bontate basadi ka nako tse ding ha ba batle thobalano and ha ba batle sex mara ba batla kotuwa. Basadi sometimes ha ba batle sex, ha ba batle thobalano, mara ba batla ho kotuwa. Ke Sesotho nna ke tseo ke ne ke tlo e beha jwang. What is the difference? Thobalano ke ena ya batho ba kgathetseng ba botswa. Ke thobalano ke ena batho ba kgathetseng aba ba dinwe ba nkileng package. Bana ba kgathetseng bana ba tsofe ba retaileng ke bana ba etsang thobalano ba etsang dikobo ba fanana dikobo ba etsa thobalano ngesixhosa abafazi kukho ixesha bangafuni ukutyiwa abafuni ukubhedwa ezulu mara bafuna ukodwa. L'intshwarele ke Sotho ke na chance ntotse ne di a di fara tseo di a di fara. That is why it's very important that sometimes Friday kanjani manje. Okay, I will explain. That is why it's very important that harabeke if ni asebenza le sebetsa haholo
harabeke you can le ka etsa normal mtavaso mara ningavimbani le kampa la ba le ditaele ningaba le kampa la ba le ditaele tseo le di sebedisang tsa mokgatana o bona fela ke tsa ngata ke re hona le yani ya missionary style that's one missionary style to se la udime so your partner o tla so ka udime now hona le when le khathetse o khathetse o shebela kwana fela then o shebela kwana o shebela tjena o lala ngeqala o robala ka dikeke then your partner abatla ka morao ne atle ka morao ha qetile o bokobeya tje o bokobeya style seno that position ke batho ba khathetseng ba sa batle motimana anivimbana Dr. Boikanyo Sebogodi a go kgathalle ditono tsa hao doctor wa utlwa a ke na taba lona go foke gore na o moruti ka pomang if ke hloka deliverance so tlo deliver a go kgathalle ona mo go beang teng ene ke a belela o doctor yena thotseng bo doctor di teng ka stempe sa enke ke sho le lengolo la bo doctor ke stempe sa enke o nkwe enke wa etswa bo doctor mona di teng mona ka pa classing sa school a o qetile ke o bua stempe sa enke ho to doctor ka pura pere o rekile location pura pere ha o ya bo doctor o rekile location mo ko bone le dewe o no nneng ka teng ko bone le ke bone le profile pic ya o titibetse kgathetse wena pe that is why ke ba ka mdavaso ke bua ka nthe o titibetsa go ha go shebile ke bone ka profile pic e tletse o tletse ka ra profile pic o tletse go rugcwele o email November Khalimeleha November I rebuke Novi guys, ke go ba kwala hle ke go ba kwala so kitse now kitse ho lona that is why modavaso hore le khona o explore guys one bontate ka Friday and Saturday skala dumela basadi ba lona ba pay mabanga pheki Friday and Saturday basadi ba lona ba ske ba pay sanu pheki sa bafazi ngolohlanu kala bohlano skala pay sa basadi ka mqobelo skala pay sa basadi kapa ka Sunday skala pay sa basadi sanu ba phekisa number 2 fokotsang the responsibility so that Friday Saturday Sunday ibe letsatsi leo le tlo explorang modavaso ka lo skela pay sa basadi au kwa it is not right or every week mosadi wa ba emi dipitse sometimes just buy takeaways sometimes if you afford go to the restaurant if you don't afford just buy dintom bo KFC buy dijo tse simple then how qetile you minimize the responsibility because Friday is tshwantse le sebedise as letsatsi la mdavaso Friday Saturday tshwantse le letsatsi la mdavaso Sunday so that le khona o explore mdavaso wa lona very important to le explore mdavaso wa lona guys sanu skala paysa basadi sanu phekisa bafazi benu ke a bobedi for because yengwe ya dintho tse tsa gore batho ba lose interest mdavaso ke mdavaso wa style say one system one style
one system, one Davos. One sometimes ye kana ba susana ba fast bene zimbizeni to samba sa di banona di pitseng ba tloseng ka weekend guys tšhelete le rekang jwala ka yona sometimes is spending rekang dijo rekang di take away and buy the drinks ka tlung ya hao ha le qetile be le enjoy le explore modavazo wa lona and ha le qetile le gape ha le qetile le kgone explore modavazo wa lona ya boraro no cooking no cooking Charlotte no cooking on a serious note no cooking at the weekend guys especially when you afford no cooking if you feel like you want to at least help your partner here. If you feel like at least help your partner. If you don't afford to go to the restaurant there, if you don't afford to buy takeaway, at least mutuse so that you can explore mudavazo waluna. Yaburaru, dress for mudavazo. Guys, yazini ukunxibela umdavazo tseba ngotinela mudavazo. Learn, know how to dress for mudavazo. 2, tseba di color tseo monna wa hao kapa mosadi wa hao a di ratang. Tseba di color tseo mosadi wa hao kapa monna wa a di ratang. Even tsa di painted bloomer painting. Let your partner tseba di color because those things are the things that phamisang appetite, tse nyolang appetite, tse appetizing. You need to know how to appetize your partner. You need to know how to appetize your partner. Learn to dress for your partner. Bontate ba di DVD, tlohelang di DVD jwalo ka bo Boikanyo, Dr. Boikanyo. Sebogodi. Wa mmona ke ntate wa BVD yo. Wa mmona ke bontate bana ba tenang di BVD tse scotcho kapa BVD ento ena le di go ena le di go entse dinonyane. Wa mmona Boikanyo mo shebile fela ke bontate bana ba aparang di DVD tse kana wena wa mmona o apara DVD tse kana tsena le di scotch kapa tsena le dinonyane kapa tsena le ditweba di na le magundwane ke di DVD tsena tse red tsena le di scotch. Yes yar au Boikanyo wa ka bana batho ba PhD ba robetsa batho ba PhD papa ba robetsa Boikanyo ska tlo re duba mo ska tlo re duba batho ba PhD ba robetse mo ska tlo re duba tlo jetsa ka PhD re a ba bona batho ba PhD re a ba tseba re bona le di profile tsa bona tlo jetsa ka PhD ba robetse batho ba PhD batho ba PhD ba wa real ba tswa di patienteng ba tswa dintong ba tswa di operation Boikanyo o tlo re duba mo di-doctor di robetse di kgathetse di tswa di-operationeng wena o tlo dula life mo guys, know how to dress for your partner. Nna ke na le ke na le color tsaka ke na le color tsaka wa bona ha ka tena ye ka color yaka iye mathe
qetile ha ka tena ye ya khala yaka ye mache in ha qetile o bore o nkgemonate le skalang ga dinku unganuki gusha skaya dikubong nkga dinku o skaya dikubong nkga dinku ya ka nukunuki bokwe le nkga dinku le nkga dipudi that's yang go tshwana le basadi bana ba di-wifi tsa bona di sa hlatsweng di-wifi tsa lona di nkga dipudi di-wifi tsa lona di nkga dipudi and-e ka nako tse ding re batla o suna phatlheng ke ena pudi o rwetse pudi tlhong thwele bokwe ntloko di-wifi tsa lona di-wifi di a hlatsuwa boikanyo ya ko ba jwetsa boikanyo wa ka a ko ba jwetsa my dog a ko ba jwetsa ka language ya lona di-doctor a ko ba jwetsa my dog a ko ba jwetsa doctor boikanyo a ko ba jwetsa my dog ka language ya di-doctor kana pudi ke eng ka English the pud is the lenkga dipudi ba bang ba lona di-wiki tsa lona di nkga a pud access yer a re hlapeng know how to dress for your partner. Know how to lift up the spirit, some davas. Know how to lift up the spirit, some davas. Qetile. Know how to lift up the spirit, some davas. Bom me hlatswang di week. Ya o qetela a re hlapeng dibono. Ne mpundu di a hlantswa. Dibono di a hlantswa bo mele bontate, di a hlantswa. Dibono di a hlantswa straight. Ha ona ntho se tu jwala ka dibono. Ene dibono di monko wa dibono o robatsa kwai impundu ezinuka zilalisa ipipi kwai ya robala irobala iyetse irobale boroko ba o qetela impundu ezinuka dibono tseno tse nkgang di robatsa kwai iyetsa sleep over kwai ha o ka kopana le dibono tse nkgang kwai iyetsa sleep over ya lala ipipi irobale boroko ba o qetela iyetse sleep over kwai iyetsa sleep over kwai utlwe kwa ya motho e shwa ka morao wena e sa le kgomame gore o ne etsa doki kanti jwale ento ene tswe dibono tsela tse ding ha dinkga o bo bone ka rona le musi o tshwantse o bone ka rona le musi hona le tse ding tse reng ha motho a teng a ntse doki o bone ka re bile hona le musi o etsantse o ka re hona le musi o ntse re e ka rona le musi a sikarete ka re ba bona umsi uphuma umsi kila bana musu bontate dibono di tshaswa ka vaseline le ditapole di a tshaswa ditapole le tsona se di le putswa di twebile di utlwile ka mofufutso no ditapole tse putswa le tsona di kgathatsa mata yo tapole tse putswa fumane twebile di le putswa gore o e bona di le putswa qetile ke nka ba babedi fela ke a tsamaya momamedi wa ka ya ratega Hi. ke nka ba babedi fela ke a tsamaya Kinga baba very kiasamai. Hi, Shaka Zulu. Hi, Shaka Zulu. Hi, Shaka Zulu. Hi.
Hlatsua! Ai, Sakazu! Tapole dia hlatsua bontate! Ai, 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 Ke qala fatshe tlase kwana. Tlase molodi kapa ke molodi kapa ke mang ke di bone. Bula mic ya hao ntate ke a kwala. Hello my sweetheart. Hello Papa C. Hello my baby. Shikandete satano moyo file busumba tsatsi la ka jeno. O mo etseditse ntho ngata. Ha re le jana o nkile stulo o ditse fatshe o ntsa nka malebela one by one. Ho Jehova. O re ke motrapile. O mo trapile go rese hona le baloi ba ntseng ba lla mona ba se batleng o bua ka tsena tsa mojolo gobane a ke re hlile ba sebetsa hana teng. Sebetsa mono ba bona go fana ka thuto ya mahala ha hore ke na le dipheko mona matswai ke yana na tloellang ho nna ntse lella ke tlo le fa matswai fela o ba fa le mehlala le maelenyana ho batho ba modimo le ha o ntso o nka letswai mona ho nofi o tlamela wena wa apply mosebetsi wa hao le mosadi le monna Au swaka batho ba tsebo re ntwe na mdavazo e thuba malapa jwang. Ha ba tsebe. Boikano wa tseba le nwa Mateyo ke phethuni ya kapo ke mang ba tseba hantle jwale ba ja ka hona ke go ba ke bona ba qhalang malapa batho ha ba batla o ntse o ruta ba hore na ba itse ba lwana fatshe o ke peppermint ya tsenga lwana fatshe. I want to say thank you so much Morato waka. Ulukile papas wena dula fela o le jwalo o ntse o re fa maele ene ba ske ba nka ka pelo Ba nkuka ka pelo man. Listening is a skill. Ba nkuka ka pelo. Se fela o motho ihle ga o ne tsena di go kue makeisheneng kwana ihle go amakatsa gore na ga o ne le go motho ya peretsa tse le thabile a tsamare tshapeng a fihla jwa mo nthontse a sa di rateng ya ba o thotse o mametse peppermint ba tseba ka nnete la so bisa batho ba modimo e le go lona ka gore le kena kereke ha ona mohla le buang ka modafatso ha lo etse lona Ke nana ba o yetse. Satano ba foile go re tsatsi lena satano ba foralletse ona ntse ba rata o ba foralletse ena le modimo ha ba rate gobane ba ikentse ba hlodi ba nakwana ba senang le mangolo. Thank you so much Morato waka ke a o ntsha he. Thank you. Taba. Abutwa ka hole le phone. Ai khona butwa ka kutlo hoang. Moruti Ke a tla wena tate. Tabang. wa kuta ntate November Ke a utlwanyana marufatse maro ka nna bua. ha wa ke re no ke tse bosigo le go ditumela go pele ke batle ke gagaba ka mo ke tshega ile ditumela fela ke re tshware ka tsela ya lo Moruti la ba go balela molata gona taba o tsebe gore gona le batho ba ba go ratang tswelela ka dithuto o rute batho. Wow. Ba tla dumela le wena o bona ba ba nna ba go jaja just be strong and when ba itse batho rute batho ga gona ope o siame melatsi no one is perfect wa bona bona ba itira mo Jesu o ba tlogela go fe modimo we are happy to have you that November wa bona Wow. o lokile bona tsi
So ba tsamaya ba go jaja ba go ba ruti ba bone ba re o tabile go repent whatever tena ba se whatever tse bolelang ona mo ya happy ka taba tse wa tso di etsa tate wa go. Wow, thank you so much Abutwana. Yeah, I want to ruta batho ka tsela tse dintsi go botshelo ka botabatsa what is happening because ba yalo a thubega relationship e ya thubega tate wa ka because batho ba batle nnete ba batla ba itshega tsa ga bone ba perfect ba holy no one is holy maybe go tla bo ba theletsa so se bolela bo bone ka bo ba go tshitsha batshelo a bone. Thank you so Wow, thank you so much Abutwana. Thank you so much Abutwana. Thank you so much Abutwana. Wow. Thank you. Hello. Novi. My sweet Tati. Kannete bona ga o rata o reletsa dikeletso tse ntle tse utlwahalang kannete gona ga o thabela novi ai ba sa o rateng ai ke taba bona ai bona ga o rata Ke tlo hlapwa o swaka o tlo se jalo tla bona mosuntso kubela ka exosong ka mona ntso musi wa kubela dikeletso tsa gago ka nnete di tlhaba batho ba bangata gona di a re aha ka nnete. No, thank you so much. Ra leboha o tswelle pele o no re ahe jwalo fela novi Ke itse ba tlwele ke re ba kgathetseng ha ba tsamaye kapa ba hlahlamisiwe ha re no kgona ha ba tsamaye manyalong. Thank you so much, my sweetheart. Thank you, Navi. Bye, my baby. Bye, Nana. Bye-bye. John Fox. The November. Our brother la famille. Nka tlatse ba ne more tshwanetse re ya motavazong re sa ja re tlwaelo ja papa Sesotho ke re tsa etse ba ne taba e bana le re tlatse ba ne mo ga o tshwanela o pheya ha o mo motavazong Kala bohlano ntate kala bohlano bontate ba bangata ba understand Friday it's from Davazo kapa Saturday kapa Sunday and for those days guys tlosa basadi ba lona di pitseng man ka nnete tlosa and ntho hape batho bontate ba sa understanding bontate ba tlang bomme ba sebetsang sometimes you pay a person 250 ka letsatsi a tlo hlatswa ha hao a aine ne if you afford you can pay more than that patale motho a hlatswetse mosadi wa hao a ainele mosadi wa hao especially wa bana nna because ke rata Mdavazo ntate nna ke o rata Mdavazo ha bohloko kore ke rata hore hantle ne ka re nka be ke tsamaya ka ona ke beile mona kore now that is why I make sure that ke fokotsa kore mosadi wa ka ona tseba re ke ne ke fokotsa di responsibility ka hore motho a ska pheya every day motho a ska dula aina a hlatswa that is why ke re even if o le ntate mosadi wa let's say wena wa afotanyana o nka 250 le batla o sia sebetsang a tle fela once a week let's say ka Friday a fihla hlatswe a aine mosadi wa ha chaisa a hlape a dule wena o qetile reke take away le qetile kapa le restaurant ha le gutla le je dijo tse light le tlo davazana le explore le etse ditaile tsohle le enjoy le kene ka koloi mo davazetsa ka koloi ka gratching kai ka ntle Jesus
Thank you, my John Fox. Thank you, Abutuaka. Thank you. 1, 2, 4, 5, 6. 5, 6. Kia utabula, kia fit. 5, 6. Kubai. Meish yo na kitibikibita zonto. Ndari. Abutuaka. Lega papa. Delega ngwana mme. Ke tsenya ke network fa ke khakala man. O kae? Ke kwa Mahikeng. O Mahikeng, okay. Ndaraka man. Le tsoile ntate. Ke granta Abutuaka, ke granta o shapo wena. Ke mnata ke ntse ke kutleletswe ntse ka ga mone. Wow. Ke fedile ke ditshego fa ebile ke tsere ke mala. Re tsere mnate. Ai ke leboa Abutuaka mama. Bontate ka nnete a re tliseng di-changes manyalong a rona. Let us make sure that re change dintho tse itseng, because one of the things e etsang bontate basadi ba re sokodise ka nako tse neng ka Mdavazo ke di-responsibility tsela tse ngata tse re ba fileng tsona man. No, it is not ka nnete. And-e le bontate ba tlohele bostinshi ka Mdavazo, le bomme ba tlohele bostinshi ka Mdavazo ka nnete. Exactly, Papa. No, thank you so much, Bika. Thank you, Papa. Thank you, Abutuaka man. Guys, thank you so much. Until we meet again. Kita re bona next week. Kala lebala Monday ka 6:30 to 7. Kena le show ya manyalo le the relationship. Monday. Melody. Ke kopa hore before o tsamaya hle. Peppermint ka o tshwere ditaba tse molemo mona se ke batlang a tlo di bua mo because of o ntsa di bua tlase mo. Wa bona Peppermint o le Dr. Boikanyo a go ba fe chance hle re tlo ba utlwa. Ba itse re ba khalletse jwang. E ka re taba tsa bona di tlo ba betrenyana ha ba di bua mo ke ba khalletse ene ke tlo dula mo ke ba emele ke na le dikarabo tsa bona. Ba tla etsa di-life tsa bona. Doctor ke nana na le tšhelete ngata because ke doctor yena. Ke mone ke doctor. O itse yena o tswa o na le PhD. So ba tla etsa di-life tsa bona. Bika yena ke Peppermint. Peppermint yena Peppermint o ntse tshwana le nna. Ha ya sekolong ke a mmona. The wa le mbitha ka teng. Hana batswadi yena. Peppermint yena o bitha o kwatile hana batswadi ba ba molahlile hana batswadi. Mama, I'm fighting for you here. Fighting for who ba twa modimo. Tse ba di phetse le bana ba rutwa ka di phetse sekolong, di phenti le di underwear. Kela Peppermint. Peppermint na se la mokwatela na ke nana o bitha o kwatile haholo because batswadi ba molahlile yena ke a mokwatela. Ke kwatetse yona e re bona di doctrine ya molala mtinya yena a dutse mona a tletseng ka foto. Ke kwatetse net yena wa molala mtinya. Mama sithathi wena mlala Boikanyo ku kwatetse wena. Peppermint yena ke understand hore nna le yena re bitha re kwatetse batswadi ba rona. A o hle ngwana ka ntho phone ya hana hore nka a o hle ke mang Thembu guys ke batla o kwala hleng ke batla o kwala ke a kwala guys ka Monday ke na le show ya Thembu kura isando samunjani wena Ngiyaphinda. Yes masithathi Uthi umlala wakho ugcela i-profile picture. Ushaya ngomlala wenqwathi. Kakugwinyile rhaphu.
udokotela akekho right udokotela uzosifela udokotela ka-understand ukuthi ngibhizi ngemishado lami manje uyangi-attack-a manje uyangi-attack hayi kanti kupeppermint yena ngiyayazi uba uluze abazali bakhe yena ubhitha nje intandane foster child adopteni nkosi yami isono lesi divorce the child wayinenza so wayeneka abanye abantwana ukuthi bahlupheke baba yintandanini khona udokotela yena akajova ama-patient amphethe ama-pain umbizi la wenzani ufunani la you've made my night. But how was the teachings? How was the teachings? The teachings were perfect because I wanted to be quite honest. Kunabantu abashadile la ngaphandle, and of which is they go through a lot. And abantu, they don't want to admit the truth. Sometimes njengoba usho ukuthi kuba nengxabano in the marriage due to indaba zokuthi people are not sexually open-minded because you're giving education in terms of ukuthi abantu, they have to be sexually open-minded. It's not about ukuthi you promoting into engasile, but it's a fact. Into ekhona ayikho umuntu ongayenza umtavaso as long as ushadile uyayenza umtavaso. So ungayenze ngathi manje it's something oqalwa ukuyizwa. Yes, you're a pastor, and abantu abaningi bathatha lokhu ukuthi abafundisi akusibona abantu. At the end of the day nani ngabantu. So bona they just being uptight and unreasonable for no reason, in fact. So nje abantu nje kumele ukuthi bahlale phansi baphuza amapilisi bayehlise high blood. Lo kunye khapu yena udokotela yena kumele ukuthi nike niyibhekisise kahle indaba yakhe. Mina nje ngicela ukuthi mengi-admit esibhedlela angezi nje kimi, angasondeli kimi uzongibulala loyo, angimthembi. Thank you, Sandra Sami. Thank you, my friend. Thank you. Thank you, my sweetheart. Thank you. The last person, Sipati. Guys, thank you so much. Come Monday, kinali show ka 9 ka 7 o'clock. 7 o'clock kinali show here. Your relationship and marriages. Ikana ka 7 o'clock evening. And then come Tuesday. And then kinali show ka 7 o'clock. Kiruta ka giving and offering, but for 2 weeks in ki motivator ki fana ka free counseling wabona. And then ka Tuesday ka 7 o'clock evening, and then come Wednesday ka 9 o'clock until 10 o'clock ki radio ki bua ka manyalo ka di relationship again. Ka Wednesday ka Thursday ki bua ka ki rapella batho. Ka Thursday ki na le life yape ka 7 o'clock ki rapella batho. Friday ki Lekker Friday. Ka Friday ki Lekker Friday. Thank you guys. And then Mudimal bless. My number is 073-202-9079. That is my number. In al WhatsApp. If you batla bualena, if you batla counseling, if you batla in, if you patient, utla ya Dr. Bikanyo. And then if unali di if unali ulashwe kibatwali utla kopana li peppermint. If unali stress miserable utla kopana li peppermint. Ki office ya peppermint too good mo for what stress peppermint but stress but bakula le kopana li Dr. Bikanyo o teng ka mona ka profile e tinya mona ona o tletse ka profile o teng mona mogotsi ka o teng Bikanyo ke yona o teng ke mogotsi wa ka ke mo rata ka fela Dr. Bikanyo ke mpintsi aka ke blawaka kanti batho bohle bana le di stress if you feel or foster care
o tla kopana le Boikanyo o wela mo o sebetsana le di-foster care because le ena ke foster care. Guys, thank you so much. And then, like I said, guys, people here the relationship. And like I said, this thing, divorce, it's a serious issue. And I was not lying. Or guys, we cannot redeem divorce. And then read about but divorce. It's a part of the marriage. Immediately you need to understand okay, once you need to know that one of the things so that thing we read, and I was not lying, guys. I get once Resa Davazan created the unnecessary problems. If issues it's unnecessary. Where there is no mdavas, who deal on the issues and le bolaya spark, guys. If let's say it's mdavas, le bolaya spark asalenyalo le relationship with alone. So let us try to make sure that we bring that spark and we enjoy our marriage. And yaw petela most of the manyalo mo yetso mdavas o mongata. Bon. Mo yetso mdavas o mongata. Dintwa tsa teng di limited mo na le modavazo mongata dintwa tsa teng di limited. And young weekend bontate, please let us make sure that as beema tsatsi I2 o tsba hore ke letsatsi la modavazo nna le mosadi wa ka we are going to enjoy, and then let me release ke o tlose the responsibility to your partner so that le khone o enjoy modavazo. Bomme lona bomme know how to dress for modavazo. Tsebang because the way you dress appetizer meeting. Appetizer, guys. Underwear appetizer. So I read it appetizer so that you must dress to appetize your partner. But both of us are ratim davos. Skela bato admituwa. Sanu vunkomkelwa. Let us do something, guys. Can I Google research or mare? Kieta jong upamisa lubido yaka. Kieta jong or kifteteles. Google otherwise, yandi shopon sana tadinto. Tadi adult. Difficulty can a molifel about your can the problem lubido yaka fast so you because it's not right or lebate or batbalona bale amohelo wena ha ora timdava so batau petile obutola ore kaneti mutu o nyeti yena thinking o rotlo thola mdavaso every day kanti wena o tlo musugudisa ya o qetela hlapang a re hlapeng renke monat a re hlapeng guys. Let's make sure that we are happy. Clean. Thank you guys until we meet again. Dr. Boikanyo Peppermint. Guys, kintekele right, it's just that what I'm doing here so that get your attention about Tobagata because Kibaka about Tobagat. So what I'm doing here, it's just that Kibaka fell and pay attention. Like Lee and Tino. I want to tell you, Kadi Monday, I don't do the Totena Maralin Shebel, Halike. Ka Tuesday, I can't see in Totena Alin Shebel, Halike, and I comment. Ka Wednesday, Alin Shebel. Ka Tuesday, Kiarera. Ka Wednesday, Radio. I can't see in Totena Alin Shebel. Ka Thursday, Kirapel about Alin Shebel. Marka Friday, because Kian in Totena, they can comment. So this is the strategy. So it is just to pull a crowd. Thank you so much, guys. Thank you so much. But believe me, I'm a child of God. And with all my heart. But because relationship, it's a personal thing. So thank you so much, guys. Until we meet again. And then, like I said, but Hi, I'm Sila. But
073 202 9079. Ke na le WhatsApp 073 202 9079. And today, guys, I was very down. I was down a block. Maobane a ke etsa show because ne kutlwa ke le disappointed ke feel hore these people ha ba appreciate ha ba mphe feedback ya hore ke ba thusa jwang. And then maobane ke kutlwa ke le stubborn ke sa etse life ke sa ke. But today, this morning, ha ntse ke hlapa ke founela ke mosadi mo ngang jwetsa ntate Moruti November, you have changed my life. Lenyalo la ka le monate. For the first time, Monaka went and buy a car for me. That woman, Monaka, on reketse ko le ka mora hore ke change ka baka la di-teaching style. Ha qetile ba nsendela 2000. I really appreciate you, Tate Moruti November, because ke changile. I'm a different person. Ha qetile as we speak, Monaka o rata are honna monna wa hae o rata o dula le teng ka tlong, but pele monna yona dula a tsamaya, but this time monna yo dula a le teng ka tlong because this woman change ya hae e entse gore monna hae a galle dula ka tlong. So I was so happy. So that is why ke ile ka ba motivated ka feel gore ke tlo tla le ke Friday ka pelo ya ka kaofela today. And then so there was this pastor Lena Mfune and Dr. November, you know what you are doing. Maphilong a rona a re thusa a re lenna o nthusitse ka di-problem tsa lelapa laka. That two people ba ne ba bua le nna today ba ile ba motivate ka tsela e hlotseng. That is why ke ile nka ba ka lo reka kit ena e ntjha ka feel gore ke lo reka kit ena e ntjha because I was so much motivated, and I thank God. So guys, like I said, the purpose of everything ko bona fela malapa lona le right. Otherwise tse dingata tsa hore ke batla ntate Modimo re tla di bona ha re fihla kwana ha re fihla ntate Modimo ko bye. I love you guys. I love you. Facebook, TikTok, I love you. Facebook, I love you. Lelona ling appreciate man, lelona how ling appreciate them. How marlona. Le batle di account tsaka. Le mfounele ka poromela WhatsApp batla account yaka 073 202 073 202 9079. Can you repeat that? 073 202 9079. Huh? Get on. 073 202 9079. Sure.